Dekat kenika RTI report bangayo na Delhi habide baganika scheme PMUY. Kenika scheme isya kadika free connection mo sa baro giniki BPL card holder. Rekat kumjing phone jonga menin bat kini kas agency na po laban kong bayagani kani la stop chua la sange bhaban I free ti na kino gidaw klem pensai kenai kata na kalenga long kami kas agency ng po laban ti hadin ba phone ki ong ba ya kani on sale biang hadin kan opo di katam tip di kejinggali kalong gani ka RTI report pada jonga ka ong ba hadu menta kumbalong gani ken kumbalong gani hadu menta kalong ba kamdon kam de kata ka deposit pisal ne ka I free bit na dong sedong ti kata jing pesange ti kadon hang ta ngatrai gini kikas agency ngada ki hapen syai kani namar ba kani kanwara ka kon kajing artatian pergi beri ke ba apply ya ka ya kani BPL kas namar kumbalong mental stop asange ban I free connection ki pai ba ti kani RTI report pada hang ne kam don kata ba pilak pensange ti kata banga phone dari ikas agency ki ong bala pesange ti nangino gida ki ong datib ha try lang bagani ada report na kadai kaduti jong kas agency ban pan clarify for government of India balai pensange ai kani ta buron kam madagalang pa iba adin balai in nga arte jong ari kinni be ong I free bet balai pi pensange ndai mensange la ka report kam don dikin mention bala pensange tikano la pharkom la pensange tikata de ke ba nagalang jong nga sa agadum galango ba balai la pensange ai kani ka jing I free sakipat ba badan ini ki BPL kalhot dan ikar kumda kini nang yo menin kini ini mesin napo Hindustan Petroleum Corporation Limited tiga ta jing pensange la pensya mangang la pun direct yung la pensange di nakada pensange kada euro tip di no pai ba long la sange te gila apply na daga bade bansiu kata automatic tina kalang pai ba ka sul pai ba te ong mio show itaka free connection tina kanika arita report pada ka pensya bo pai ba mentano yo ji mentoi na kanika scheme PMUY jong modi ba hadu menta continue I free sabro ginong India tikijing pesange kadai kamram ni guduti jong kakas agency pensya lane ban pan clarify na government of India kadaw ayu ba lapan sange namar ka RTI report ka pensya ba 4 sange hadu mentan I free bet ba